akana kagasekirite gafite ibiro nka bitatu kamusubije inyuma kamuhitera icyo bita enkude mu birese na enkude ma ala seko loko pocho ingegera babayisubiza inyuma mama ya game over. Uyu mutere bayo ko bawusubije inyuma ujye gukaraba nuwo bita nde ibiswahili bamwitandira ni ukuvuga ngo hari abantu bangaye barenga bane. Hari uwo bita Bwiza, hakaba n'uwo bita Kiramani, hakaba n'uwo bita Mitsutsu, hakaba n'uwo bita nde Nsari Ezrigendozi. Na wa wundi wari warananutse umeze nka wamize ishashi ngo niba bamwita ndera bamwita Rusine. Nyagusigiriza abandi bavuye rero nyuma yuko yari yaherekeje abantu bageni bakajya gusezerana aho bita mu rukiko bakarahira imbere y'urukiko yuko bebeye kubana akaramata n'agapuyuyu n'akabonyoko n'ubunyonyoko. Basezeranye yuko babanza ikintu bise ivangamutungo. Nyuma yuko uyu mushikazi yari yakoze cyane mu rwego ruhambaye yararundanyije ikintu bize uduceri twose duturuka mu masheni ya YouTube, akaba abonye umugabo w'umudiyesipora kandi ufite ibiceri akaba agiye kumujyana hehe za Norvege. Nagira ngo mbereke rero ko byifashe ku mahando mpuzabukungu mwirebe. Reba hano mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sana. Game ikaisha. Maana soko mnala leo. Aya makuru atari hiju atari hivumbi nagira ngo nyarahe kugira ngo namwe mudacikwa ibi burungushano n'ibisugi yari gucaracara hanze hano. Nukuvuga ngo nyuma yuko uwo bita Kiramani asereye imbere y'amarembo y'umurenge bakamusubiza inyuma bakamutera icyo bita enkude buri yose. Ubu ngubu amakuru aragaragaza yuko bita Nyambo yagiye mu bukwa atatuye umuntu n'umwe mu bantu bakinana muri sinema. Murabizi neza yuko hari abantu bari kizigenza bari protokole bari kuba bari impande y'uyu mushikazi bita Nyambo. Uyu mushikazi rero nyuma yuko yahagararaga kibisi uswagenda ukagaragara oyada amabuno aya matafari yaje kugaragara ajya mu rukiko nta kintu na kimwe bigaragara yuko yambaraga kibisi ibibuno by'ibigurano. Nyuma yuko rero asereje abantu bakoranaga nawe icyo bita sinementi oya sinema no akagaragara mu rukiko nta n'umwe wamwerekeje akavuga yuko yirinze ikintu bise amagambo n'ubutikuri bisobanuye yuko aba bashikazi bandi nk'abafunzina n'abandi n'ubutuyuyu biragaragaza yuko bafite ikintu bise umunwa umeze nk'uw'imbeba yamushujwe ugera hirya. Kubera ko nyamukobwa yavuze yuko aba bana b'abashikazi bagira umunwa ugera hepfo ku birenge yabirinze kugira ngo yirinde umunwa cyangwa se batamusenyera kubera ko aribo bantu b'imbere mu kizuru baza amakuru yiwe omiyome yajyane yamindani mu kizuru kubera yuko bari kuyashyira hanze umugabo we yakwikaranga hanze. Titi Brown rero nyuma yuko aje mu gahinda gakomeye akanamarira kamamunya gukukamenya nyaguhaga kandi nyagutego macumu. Nyuma yuko bamufashe amakuru agaragaza yuko Nyambo yamufashe ariko araburungushana n'undi mwana w'umushikazi kandi uwo mushikazi yari inshuti ya Nyambo neza magara. Nyambo agahitamo kumukatira agahitamo kubita icyo bita enkude mu biri yose n'inde bishyushye y'inkari zishyushye yarangiza agahita agira agahita yishakira undi mugabo mushyashya bita umudiyesipora. Uyu mudiyesipora rero yakaba yemeye gushaka uwo bita Nyambo. Titi Brown akabasigaye mu mazi abira ari kureba nk'urujanga rwatorotse amazi cyangwa ikiyaga cya hepfo iriya mu birunga. Reba rero ukuntu Titi Brown ari kurira amarira yenda kumukamamo nyagukubitwa n'inkuba. Nuko uko byifashe ku mihanda mpuzamakungu no ku mihanda abasore bari kurira barenda gukamamo amarira. Ndebera ukuntu kano gasore kaburungushuye gucya kurukara umeze nk'urwabishingwe
kitasheje umukobwa mwiza gutya utembagirana amatema n'iteke agakenda amagirana ishema n'ishenga amaribori ntiwareba ikibuno gitereye hirya iriya ntiwabyumva abasore bose iyo bamubonye bifuza kumurongora kubera ukuntu ateye ubwuzu rero ndebera ukuntu numva uri umushuranyi yitesheje amahirwe ikaba ikubise icyo bita mauvaise lettre ndebera onda hapa ngira ngo murabibona rero murabibona nabo muri kubibonesha amaso yanyu yuko Titi Brown ari kurira amarira yenda kuzamukamamo yenda kuzahwera yenda kwiyahura uyu mushikazi rero ngo ni Titi Brown nyuma yuko akubise ubuswagenge bikanga kunoga yarangiza agatera amavi bikanga kunoga yarangiza agaporopoza bikanga kunoga yarangiza akazana impeta ngo ya zahabu bikanga kunoga yarangiza akazana ikintu bise ekude mu bidi yose bikanga kunoga bikarangira uwo bita Nyambo yishakiye mu diaspora bikarangira uwo bita Titi Brown ari ibintu yose bikarangira uwo bita Titi Brown ashaka kwiyahura bikarangira uwo bita Titi Brown ashaka kugira gute kwimanika mu kagozi nyakuvuna umuheto rero ubu ngubu bari mu gahinda gakomeye nyuma y'uko bamuteye icyo bita ekude mu biri yose barangiza banamutumishaho muri bino birori byo kujya kugira uteye byo gutera ikintu bise igikombe mu rukiko nyuma y'uko umuhungu yari yagerageje uko ashoboye kose ariko bikanga ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo nyina yiwe niwe uri kumwoza kubera yuko ari hafi kuziyahura ubu ngubu ntabwo wamenya ngo Titi Brown ari kubera ko yatotse igihugu kugira ngo atareba ikintu bise ikimariyaje cya Nyambo kubera ko uwo bita Nyambo yamubabaje mu rwego rukomeye cyane hari abantu rero bita ibishukuri bari hafi aho bari bafite n'amakuru ya minani mu kizuru banze gutumirwa muri bino bisango mpuzamakungu kubera yuko iyo babimenya bari gutambaza ikintu bise urugambo bikarangira umugabo wa Nyambo amenye icyo bino bise ubunyonyoko n'amakuru y'imindani mu kizuru yaberaga hano mu mihanda acaracara kubera ko gasabo k'amabya rero ukuntu kari kameze ni gutya reka nkababwire neza ekude mu biri yose mbese tangira Nyambo na Titi Brown bari basanzwe bakundana uwo bita Titi Brown amukubita ikintu bise ururove umukobwa arafiringa birangiye uwo bita Titi Brown atera inkungu uwo bita Nyambo deya aramuzamura amukura mu icuraburindi ku rwego yamugejeje ku cyo bita entertainment naho ngaho byahereye mu rukundo rwa Nyambo na Titi Brown batangira icyo bita kuburungurana uwo bita Nyambo Titi Brown akamurungusura ubutitsa noneho bigeraho urukundo rigeraho urukundo rurasakara abantu twese turarumenya byageze naho Titi Brown agerageza kugira gute guporopoza uwo bita Nyambo birangira uwo bita Nyambo amuteye icyo bita ekude mu biri yose n'amashoti ameze nka yayandi Messi atera mu gikombe cy'isi cyangwa Cristiano atera mu makufa yo muri Manchester City amakuru n'agasabo k'iro ryaragaragaza yuko nyuma y'uko Titi Brown ateye ivi bakamukatira Titi Brown yagiye mu cyunamo cy'umubyeyi wapfusheje nuko rero amakuru y'agasabo k'iro ryaragaragaza yuko uwo bita Nyambo nyuma y'uko akatiye uwo bita Titi Brown yahise yishumbusha umudiyasipora wa hehe wo muri Norvege amakuru y'agasabo k'iro n'ukuntu byifashe ku mihanda ntabiberetse ni ukuvuga ngo uwo bita Titi Brown nyuma y'uko akoze amakosa atababarikwa ko nta kintu Nyambo atari yaramuhaye ngo n'umuswagegera w'umuhaye ariko umuhungu we ko Nyambo abonye ko kano gahungu katanyurwa yahise akabwira ati rero shenyoko shere twitaha kubera yuko nanjye ngo burya ngo namenya kuguca inyuma nkavuna umuheto Titi Brown bamukubise ikintu bise umugeri w'inyuma bamuteye uw'inyuma asigara ari kureba nk'urushanga rwatorotse amazi cyangwa rwatorotse ikintu bise ikiyaga naho ngaho rero Nyambo yahise yerekeza hehe kwa Inde irori torosoko uwo bita Kiramani yaramukubise icyo bita ekude mu biri yose birangije umwana w'umukobwa arahitinga bigezaho abona ikintu bise umugezi baramwandikira ngo sheri ishusho bebe fiti hami porotoko nkakurongora ndakatuka amabere rero naho ngaho filime yizigiye umusore akaba yaje kumutera ikintu bise ekude mu biri yose
akaba yamaze gufata irembo akaba yarateye ifi ubu ngubu bakaba baragiye iwabo wa nyambo bagasaba bakanakwa ubundi basigaye ikibazo Mama yangu. nyuma y'ikibari yaje rero mumenye yuko uyu nguyu bita nyambo deya atazongera kubarizwa hano mu gihugu kubera yuko azahita agendana n'umugabo wiwe abise muri Norvege ikintu bise dufilime n'utundi tuntu n'ubunyonyoko byose mube mubisezera yuko ariko mumenamenya yuko umukobwa ngo bye bye twikirasa kele polo twikirese polo marakavuna umuyaga tu utangiye gupfuna kana dane kari mu kimbanda shibutari bwano gasa agasabo k'intoryi yesu uko mubizi ndacyari mushyashya muri Amerika ndacyari uwa gatatu muri Amerika bamaze igatatu we mbega isoko